Sırtqa çıkıp sen artist bolboy da koy. Senin kim ekeningdi Allah Taala'dan keyin ayalın bilir. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli. Peygamber sizlerin en жақсыларыңар birinci katarda oturganlar degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 3 yol hacıga bargan degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 5 yol umraga bargan. Sizlerin en жақсыларыңар özünün nikesindeki ayalına, üy bülösüne жақсы мамиледе болгондор дейт. Men дейт Расулullah Peygamber. Üy bülösüne en жақсы мамиледе болгондормун дейт. Такси айдайсың, клиентке жақсы эшикти ачып отургузуп коюп. Шашлык сатасың, бир чочун аялдар келсе столду коюп коюп, көк чайбы, кара чайбы кызмат кылып. Kafege varsan jönököy bir ayallar bir çay berip koysa, çoğun rahmat, kolun dart görбөсүн. 30 yıldan beri çay berip atkan ayalına aytıp koyboysun mu şonu? Köçödögü senin klientke bolgon, начальникке bolgon, başka bolgon mamileň bul biznes. Ne eken? Biznes bol. Senin kim ekeningdi ayalyň bilet. Üýgö ayalga bolgon mamileň kanday? Ömür joldaşın kebilet. Menin kan dosum var deyt. Menin kıyamatlık dosum var deyt. Senin kan dosun senin naskingni juu berbeyt. Senin kıyamatlık dosun janыңda 3 gün koңuruktarsan janыңa jatpay koyot. Baldarыңды tarbiya kılgan, içki kiyimingdi juugan,